La famille Félix le parler l'autre comment nous y, comment santé nous y, comment activité nous y, levo et bay l'autre, levo et bay l'autre, levo et bay mon l'église en nous. Nous dit farine ça et sardine ça déjà Haïti. Qui poisonné ouais mon y tué, levo et bay mon l'église en nous et bay tout moun nous ka joindre. Yo dit que Haïti les arrivé pour nous pas manger. En Afrique qui sorti. Ça en Afrique moun so moun comme ça oui. Ça dit n'a poisonné. Le parler l'autre. Nous saluons dans Jésus qui a tout pouvoir. Quand nous avons voyé ben ouais, les voyé moi moun la yate comme ça petit moun grand moun les m'a mandé moun qui explication qui sont en Afrique qui des sardines ça pour les sardines ça n'a pas dit qu'on ouais Haïti déjà poisonné. Déjà yo qui t'envoie Haïti yo dit be careful le parler l'autre oui. Bye. Yo sé que usted no entiende creol y le comparto este audio. Dice que reenvíe a todo tu contacto, a la iglesia cristiana y a todo el mundo. Porque esa sardina y la cosa que está arriba de la sardina salieron de África y están matando a la gente. Eso es un veneno, esa sardina y que ya está en Haití. Y que ya está en Haití, que la reenvíen estos audios, porque esto es un veneno. Esa sardina es un veneno. Ya ustedes saben, no se queden con esta información, reenvíenla a todos tus contactos, familia, no familia. El audio que está en creol yo lo estoy traduciendo porque yo entiendo un poco de lo que está diciendo el que está narrando el video, que esa sardina y no recuerdo cómo que le llaman lo que está arriba, yo creo que es una salsa. Eso es un veneno que está matando a todo el mundo. Así que reenvía estos dos audios con este video. Dios te bendiga y Dios te guarde.